Hijau mener najak ketut nih. Cemet saja di ban pemelonnya polon sih kabin. Tuh. Saran kemangi ya jak mena. Ngapa sing pecang nya nih? Nih, ajan tut. Weh, main di hujan pakai kipas itu. Maro apa dini? Ije busan. Di ban pemelot timpangan dia. Enggak. Enggak. Restoran apa nih tut? Adi cek luang ke kene mal-mal bodini nih. Cak selalu Menak nah. Tuh. Sing nama? Nih badan restoran Kemangi. Tongosnya daja obyek wisata sange. Dijamin harganya nggak bikin kantong bolong. Kelanan nak mulai sing isi kantong. Nak mulai jelap ngabone sing isi kantong. Yang pasti ya. Nih malu nen, nyekel mayah nih ulang-ulang cang makan kan dini nyen. Ibu, ini menunya. Pesannya. Ajak pesan kan? Jak bisa sing cang mesen anda daran kene tut. Apa ngadan kau kene? Nih tut pesan nih tut. Nah, menerna pangkaen kan menerna mai ke restoran makan. Benan yang sugih aja setiap hari aja makan mai. Jadi tuh lapis. Kangwa. Aduh. Tuh baci ulian saya makan di diap cangkem pawon nah. Beto bawa katrok aja nah. Karena muruk. Makan di restoran. Aduh, sana ya nih. Selat kolang wana mesen ya lu nih. Mesen ya lu. Ya, order ya. Tadi manulian pesu kan selesai Bu Ayi. Main pipis yang lah jani. Oh ben jani mesin corona. Bone, mesen apa kan enggak nih? Nese. Oh, ben. Nese. Tuh gan nese. Minum. Minum nih es jeruk kan. Es jeruk kan? Aw. Pih, Kan jeruk hangat. Lemeh nar es jeruk, babak es jeruk kan. Jus ada. Sing tadi jak jauh. Nah dadi elen kan es jeruk apa bir. Aing teh. Teh, lemah dia semang ngamah teh cingoyot teh jak atuh. Teh hangat order teh hangat. Ay nacang nasi nah kene nah bir pancitan kana bir. Nah, we mah we. Nah, deh. Bah, buntu kan, bah. Permisi, minumnya. Ya, kan bere ga? Kan yang mesen ber sen ga? Betlah berenyan boy. Nak ramai sandini. Ya. Kasih ga. Aduh. Cisang masan, kan Cibo masan sana apa pesan Ci? Ayam bakar. Ye. Gurami bakar, nih gurami nyatnya. Ye, ayam bakar, udah ada bense. Permisi Bu, ini ayam bakarnya. Maaf agak selamat nih. Terima kasih. Nih, tadi jalan-jalan kene makannya nah. Jangan ayam bakar tuh. Akiban cepok marah kena kene. Nih. Akiban cepok marah kena bersiap boy. Jangan tuh. Nih, ikut kucing nih bener. Balik nih dek cicipin. Nih jangan tuh biasaan bilang ini cangkenya begerang ya ini bepinang tumben cangkena kene jangan jatuh. Beli hodang. Makan. Makan. Tumpaknya. Coba bayar. Ayam bakarnya. Jangan. Nah, apa tuh?
Dek, tolong Dek. Jangan, coba. Nah iya makasih nah. Coba ngajakin makan mai. Nah, Jangan nyaman mai. Ajak benin ya. Udah jangan kuta emang jumlahnya. Yang orang-orang mainnya nah. Sayang nih aja sama buai namanya. bebang cuman lah. Belum ada apa-apa, cuma halus aja. Lalu giliran makan cimilu. Bo, ada yang cacing ngop cang nyait. Yang mestinya. Lo tidak keto kan? Nah, katulong cang yung tiang ne buai. Tulong udiang, tulong cimakan.